Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Maoyongrim. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Ginong di Madan kathanat umkra hakasaw trip nailar arajar pun riu. Kilay ben sngo sya ki bor ke Shillong Municipal Board hadim lapen kriya eki nagathan la umkra syabarik. Kinong di Madan kilaong bagaja ka habarik kalong kumasyak berat caklau bat nalokata kedairu kejaka kabaginong tit nong pet kimyai lintishu. Kelakar ru ki bor penyat ke municipal ban ailat biang kinong di Madan ban syong lat umkra bat nalokata kelakar ru ban ailut ya bero kinong di Madan ya ke certificate of vending om ban syai tang keniat kensot. Tu hagiat nasarat jing syate kadai dukan jong imei kan long mentapan imei te la syong re ngidang syong mangiki kun te ngamul ong kumlie ba hatu hagiat nasarat jing syate ngam tharai mo bakan wet ngileng ide tang uso ukwai kitu ki umso kicit ki shanai mo long ngam ngau thu so hang ben ya ka mo baki ya wet ya katu long daki ong yangi bangin penret kan daki kuat bangin penret tambangi kuat be ban syong tu kan sangi lengim dai hirangi basa chongwe ni dai nong lai khra hi ladap hang tu sau phau snam tam ilajan yo sau kuwe menta syong hang tu ha ta menta ti idang syong yang namar ba ipang telada ki weng nang tu pat kabai yang nin siu na kabai dawai ya ime manu ban siu manu ban ba khli kan yang kata te plus nang ta dang don ka para khadur bakadang pulih nihap kersian em ya ka temanu kan banwan kersian sa iparu bapang imeiru bapang sa mangaru ngahap ri yaki na eken ngan kersian yaki ladaki weng nang to tanga sukarpat ya ka snong ru ma bakan sya yangi tang bang ngin syong hang to dangi penret ru daki ong yangi bangin penret ngin penret bai ni keloi ken ki ong hanalet syong hang tei po barek bel hang tei ha barek manu kan ban let thiet kitu ki nong tia hospital na seret kin wan thiet chadu sabarek sa customer jangi kin wan wat chadu sabarek ya kata teng ngam tharai da kin wan wat chadu sabarek kayo jangi ka don tang hang tu lait nang tu te don syur nga syukur pat tang ya kata hi ya ki beriu na ngingi dai nong lait khra dei nga i ki lek siliang bali hadahan kiti ki ai lut ya kitu ki basa lait khra yang ngi balai pat ngingi dai na ta perkhat ke ngingi dai na habayang ngiru ai lang hadahan kiti kan kisngau hadu kata mo ai lang hadahan kiti balai filai berat du barek ngin le syong stu sakla ngin dia ya no ngin chuyang ka hatu try ding ne mo kata te ngin kwa refi habarek te ngin tere rada lei ru ngin syem rei katu kabarek si sanga tengah ong hok maka de jing dia jing tang kwa kisok kita jadi lang ju hi akaju ngaha ne harum tambah barek tengah kerpal ada ki ok man penrit ngi longi trek bikin man penrit tu tangi barit man syong ru tam ki ai man syong wa ban kerpat ni ka sarkar ya kata hi kan bani wa ban syong bi hang tu hi kan ki ok penrit kan yang dei ban ai shua dei ban pet ya ki barem shua kan sapet tat moi ki batmai dei ban ai jakai long kitu ki batmai sudah ki yo apa dan kiti ni barem pada ngim yo akhirnya hadan kipi mah long ni syuan hang ni bangi kwa dawang ni wan al ka siti kan syuan ka mo wan ka siti long sarkar pak troingi sabar wel tin syong pres sabar wel long syong re ngim le ba pen kerek nak we ke area kin nang tu hajaka ko ni makasibil ki ong yang ikin ai he ante hajan health complex le he tu sya balai pat kan kile a syadu sabarek at least kila dei ban kali kan nang ni ru stay mo Iko ngok ngin lek baik ni chong. Ngilingi Kemarin yang jaga babiang tengin chong kuno. abu bai habar kuna Ipsa ja kon nadu nak tuhi. ha ngalai bai dawai man la ubanai ya ime san hajar si benai plus nak ta ka bai yang man ban siu kanu ngilawan sao siten pada ngilawan bam chong. ngin bam jam lu ngin syong tangan baro ka bai dawai kan men mo manu kan bai dawai hi Bai dawai ka bai kon. Nanduk kan ya tarik ngikat baka yang impat dia ka jaka babiang kat baka sorka kampat laban ay ngi po laim krahi ngin nang syong bai hi
ki ong ban pensitom yang ikat kum ka ain tengi ro ngi mlele ngin syabat Insya. ka Lada ai kin kisah, pensitom yang kibom ngi yang pensitom ini ini syabat. syabat Namar ba kajing duk jajong ire ngiyap ite. Dok Ban ya kamera ki- tengin ngiyap kat ite. pangimpat yo ya ka jakaba biang ngin tre ban lech stay sabrai bel kata tengi la de pren bangi kepat kinya ka sorkar bakan ailem yang ngi ajaka bahala imprai ajaka babiang dada ka ay yang ngi hala imprai te balai ngim tre kin man pango Kalaisan ro kem air ini. Maro. Inyo. tingi kwa ro ya kala sen ya ka COV jong kini kinong syong madan baro bakin yo bentalan Nga nado kanus nem ngelai song tu. dang mat yang dang bon ki bampat yo COV dang bon ki bampat yo COV ya ki balak de biar ro hendai ngi kwa bakin yo lang barok khoi kata ki ngi kepan hang nei ki wan Yo si lang pan barok proof khoi, man ka tengin po dia chong man ba ay, ki wan ajo, ki si ay, pan ay. be ta ka proof te dei mangi ki ngi ma song to ki layo iya ngi yang to Kaprub bat layo ka semua, ipik nado bat ka ipik bat ka adhar card bat kitu ki kot rang ba snong ki ki baki don kami la ai and rai saka pat ta ka proof te Haka Da kor kumno bagi wan hingin ay, survey taka rongi proof. ay ka adhar ngi ay ki apik rongi ay. Ka ik ta ka proof so. kren na Hap sa ay. ki Benkong ni wan hakan ni kecaka ba ni wan bandawa ya ka sorkar ba kan snosen elem yang ni ba ni syong hapo piat bikit. Tengi wan ban kerpat ba ya kecaka mensyua kila ai ba hatu hapo ba ha chan chong Ramadan football te ngila kemen hi ngila ong ba ni biang mo la da pha penrit ne pha syong ba kumno penbet dong ni biang te re lawan ka inspection bat jong ka na municipal na kasnong ro lawan terangkat bat kinong syong di madan te lawan survey lawan pet ya kacaka ong kabiang hi hani te nai penkin ria re te hadin nang tapat ki hadin jong kata pangkat nu benai tharai tayo ne benai kumta hi te ki ong no pat ba hab ban ken ria brok hoj haban kerja hablet chong sa Bradwell pengi ngim semula pen ban priang namar ka desa kendong pi la kala cengai hi namar customer ngim yo ada sethe namar ka long bet ba ngidang lek thamai tengim hoi dalam kombas yang thamai ngidang yo customer re tengi ni kerpat bet na kaliang kasnong ru bahkan perkhat lem yangi na kasnong lem kra bat nakaliang chong ka sorkar kan perkhat lem yangi ba ngin yo ban syong siliang surok siliang kin ong ban non ai syong su te tekin ai pang siliang hoi kebawan survey hoi Pidai ki belayo si ubi. hoi ni don lang ki bayo bat ki bom pat yo ro ki don hoi tengi syukur pa tuntah hin kaliang chong ini Ngiwan ban kerpat ken naka municipal bat kuncuk naka snong bangi pimpau ha piki media ru kuncuk ba ngin pensngau kan ya kata ka cing kerpat congi kan Layo ikenduk ino ino. Ngimpat dikendur ya no ngisuan pensngau ba namar na la mukra ngi yawan lang tengi ya wan lang kan ba ngisngau bangin hab ban penpau te ya ka ka bang siam ya ka bang ngisngau cencar ong no mahayeng hasem ni hab ban pendap sibon ki cing dawa ki don kan tengi hab ban mi kan hab ban penpau ya ka cing siam congi kan bang ya siam Pidan dukan marbam ndai compare la ka barid ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki way ni pishat roti shat cake bat ki way nakabenta ka koy kakya jonggi pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jingshania naki pidon kam bandon de ka license ka papaka ka bala itho da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arajar henril link ba ka section lai poi iwe kam de ka ba ba pinyo ka license pila ban apply ka online link ba ka website foscas.fssai.gov.in da ka ba pihap pan upload ru Tegi kot kisla badan kam, kat kum kejat jengkam jong pi. Pila aru banyak kendo, yaki designated officers lani food safety officers, ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habarok ke district ke badan hamigalaya, latno tang ha is kasi hers. Pila ban letbet, syak office terekam jong ki, ke commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya. Nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra sya phi daga Commissionerate of Food Safety Government of Meghalaya
Bat Balakirshan, the Food Safety and Standards Authority of India.